bongo ipari na mugomo na mandaktari nyajongo ija threatenete kugoma. Lakini ituombire kukame through, kukame in as the Department of Public Service, amona County Public Service Board na Department of Health na tueta atongeria ba aitinguke bara ba mandaktari ba clinic officers ba nurses na tuomba gwitikaniria uria tukomba kuthikira matako jao na uria tukomba kubojuriria mantu jau jonde tutiomba kuja address the service through other natural attrition kedre jageku and those other things. Na dinere etonyerere au actually tuenda ku address issue this financial year. Dinere tonyerere au to ku advertise replacement ile at the same time, the same month, government announced SRC, announced pay rise. Employees want the account in a 10%, between 7 to 10%. Beshe with budgetary this financial year. But since it was an authority and it was a gazette notice that was published, we had to comply. Na untubonge kwa edera kwena nya issue ya housing levy. Inyayongwa impose at the same time. Kwa mbesha ira to targetete no tumbe gutumira ku thithia replacement ije na ku andika ritinguge ba health tutombere ku thithio jonto ichietere ruterero na ito arungikire nini eu until ira tukethera tu in a position to challenge ile ithere enene ira mbuga mtu ari omenare uri kuelewane ata county government kunengerwa 12 billion alafu ikale moiko andikana ikwithera kwina capping a percentage ira ki budget yu tubatere gutumira kuria ritibangugi ba county budget yu tubatere gukurukia 30%. Ikwithera kwina capping ya also development projects mbesha iri batere gwita kiwango kia budget yu kira kibatere gwita ki development kienda mwananchi ethira agikinyairo maendeleo kutuika mbesha ira cikunengero cikuririswa cionthe itegwita kiwandikani kuri ariti bangugi na nyaciongo itebatere kwinamira 30%. Rukuigwa ki development kirabe kirite ni a minimum ni capping that itebatere kwinamira 30%. Kiri salaries bekirite capping ya ceiling that itibatere gukurukira 30%. Na challenge ira twethire as a government is that employees back accountable the bari tumira 52% of the budget. If you were to sit down to budget beche uchi on the 12 billion employees account in 11 billion you talking 12 billion 11 point something employees account watuika salaries na other emoluments ile employees bagutumira na around 5.8 billion. Na 5.8 billion ila that means na kio kituma tuendeka sana tuithira tuina nya supplementary budget. Supplementary budget ila leo nya wigagwe kiro supplementary budget mostly as the executive tumienda akenda tumba kuumba kubangira mishare ya ritibanguge batigethira bagitanguge batikuriwa. Jonto in budgeting to can budget only 30%. The other percent tukethira kio kituma wigwa we have budgeted for 10 months for salaries. So those 2 months to tumba guchi budget to budget tekurukwa ni control of budget junto tuga kurukia that ceiling. Na ndi kwethera kwina challenge yu na inyarira tutegera mantu jari tibangugi tuba consider bare amo bonde ukethera as a challenge irereo enene ni issue ya health jonto na kutu na hospitali nyingi amona dispensaries na those other clinics. I think waziri wa health akeleza mantu jau ukethera tu na shi nyingi na workforce ira bakwenda tutiomba ku sustain. It is not sustainable. Nande riu kyo gituma kutha tu it is a balancing act iwe challenge iwe ya ritibangugi na mbesha ira budget ira tugutumira. Thank you so much waziri. Tijoko ni ugitu ndo mumbitire tubukia ruo mono ne deputy governor akiugari tinguba county bara bengi iba ko intimidated na bakinya irua
na kalikana kinya Kenya by example akauga mono chief officer acting chief officer Mutia na tumekete gwintemeneti baba ingema na kalikana kimechemea kathomba amakarete echo kaironto bu ndijo ni gitonto bu na kwano kwigituge bwa kwigwe kuna ndoto iwi kwendere. Okay, manto nejegi intimidation jate kinyerete na jate kinyerete department yetu rumors chomba kwethera china au outside, but as a government we don't address rumors. Into kila toba ko address ni kethera imuntu la intimidated and they should feel free. I think governor the first month akotonya thirikari na naugire ko ina suggestion box igeka wau ile thaire na rubungoro wewe ngwa nauga any person kwa tuika ena issue with any other employee whether senior or their colleagues at that level na andike baruga andike anonymously na baruga iwi gakinyira governor kethira kawi intimidated issue ikarist na kuti employee. I believe that there is no employee ugwitanguge under coercion kana harassment. At my level ntrethira then I mean pandresete issue kana issue any of that nature inkinyirite. Na nkiongera uria waziri akuga bwana Apostle Peter suggestion box ire yetu twikite aria tugire ariti bangu iba baketha bakinya irua bakiona uwa matharau kwena issues cio kwenda governor address nyecha siri utikwenda cikurukira kire antu bangi wikire au na kuma turugura ithandukirira guti muntu araramika na kuinyirwa ndene ya thirikari ya county. Kwa imwene siasa tu antu bagekira siasa mtu aganta toche kuga ajo abira biumaria kieni aria ukababata mtu ukaumara no kenda at least wa relevant ile mbugira antu ibatige gushwaga mantu jo kupaumaria kieni ino ntu gukira muno ucho imbiomba kwaria ikira ngare ku speaker umara neo endia sera ciaku romba gitikiryo gukuromba njira jeru na ndini yo yumba kubwa lakini antu bagaka bangi ntaka bauganga ngani na kuthithia na gutengani oreo ngani ugo kuthithirwo no uri kona atira ciumiria ko gutetera ruo ngwitekia deputy governor ugano mobo na akiuga kinyangarewe maamire kwegita matombenya nande uno tungani no ntu deputy governor ugire atengari na atunyirwe nire kona nde maamire kairira na atunyirwe nande tutige siasa yu to address mantu jongwa kenda Meru yumba gukura. Waziri ngwitikia mateta jaran kugaira kaingeja transfer ya daktari akathamwa kana administrator hospitali akaitwa this workstation akaigwerenge na bamoja bakauga indagitari baba nene bagwitwa hospitali nene baigwa kanini so kiri baba atarere demotion gakuri gintu jakiuga na gute hospitali nini nene uri daktari we daktari antethiri waziri kidogo ria tuandika wa for example wanu andiki kamemene ka getu mbandikene sasa wewe gende tukana andiko tuge kinyawoni na for example kana mtu ngiro andiki kana nyaskari akero uma Meru town wete mawa demotion we mwalimu no gwitana Kiambu kero ita ugaitane Marisabit na mushara no juria nguge no iria ina makosa jali na ugo no ungi ugo kwenda kala na uti kwenda gwita na rira mtu aujira iria nguge akuria nguge utiuga specifically untu ndaandikwa unda eko bisie mutindo andika rumu mutindwa kwa employer kana management ya obisi iria uri ina all the right ya gwikia angi ari kuona no omba gwikia services better than narori no tuone wa uri kwaria gutu kubwira we bwire igweta kuandika na the management ni tega antu bayo bangwe kona wari bwira na process iwe kathithwa kubwirite no tino mbere cia kwira gitwa tine kwimbi nikio kwenda kuruma tare amwe na employer kana management ikiona you can work better in a certain area than the area that you are used to. Kwa ntu kwa na kwena issue tinga kwena siasa kama mtu ena interest ciawe personal cia kwenda kuremera au kwenda gukara kwa ngutikia. Thank you. Na gintu kingi sheria yenyewe ngwa ni na provision cia address issues yu kethira ni transfer uringi na utekuigwo nganiri ni transfer yu there is a way of appealing against that decision. No approach the authority kethira the chief officer ukaandika register your objection ne kathikirwa
lakini dile employees vambiria kuita in the media, probably it is not the right channel eko address issues hiyo tia transfer. Thank you. Kule na mulithi kuma machikene alikulia litani by CDE iba ero barua chia appointment director postwa baga postwa ali na barua. Okay, thank you. Alitani by CDE no utote kumenyerera issues hiyo ya leo ya recruitment. It has been a very emotive issue, especially alitani by CDE. Very emotive. In the sense that recruitment hiyo ni rungi kimaita jairi. At the that time na ni rungi kimaita jairi. At the that time na andi hizi ni county assembly iko handle issues. There is a complaint registered to the county assembly. Na county assembly ne samonele chief officer of education amona public service beta guchokia biuria biegie kethira kwari na corruption kano unkumia kili process iwe ya recruitment. And as it stands, the IG tweterete kuigwa county assembly report yao uria ikauga, and we are ready to comply with the report ya county assembly karita. Oleru atekwa na joka wakadira kwena magamba ya maingi nonto kiri bank loans itiri ya kuma mweri jwa kenda uivo mwe NHIF mweri jwa December italiwa kuna joka ukadira ikituma bomba kadira na gamba NHIF kana bank loans bibire kiambere bank loans italiwa kuma ndia September NHIF ya mweri jwa December bandu itiraliwa. Buga waziri mbele ushokia bank loans cia mtu personal. Jina ndino ukiule kiandikiu. Menyote county ingira rite antu misha mapema ja county Meru. Nandika tukaita mbeca ingi na extra cia kurira mtu kiombe ntuga no mushara jwa kure agajuroni. Na batu twarire mbere thigunku mishara meri iri na bagita thigunku ariti bangu iba county bari mishara yonde ko tu muntu omba kuga atire ya bank loan nonto muritongo yo county atire kutuna alia stene ya mushara jo muntu kinyo mwende ne Meru county NHIF na kinya NHIF nayo ni urego careers that in fact in the ya mushara jo December we took an overdraft to national government itari kuridis mbesa o tegera thirikari county ni kujari mwananchi employee sana na gavana na kwa tuika kwe anto ethirite the first priority ni the employees to an extent egweta guteka an overdraft in December kenda make sure that anto bagita Christmas bagweta bena mshahara jo December na nde overdraft ile take nini ya NHIF. And probably that is why NHIF itiri in December John Tubwa allocation here itari kwa released. And that the funds we are expecting them this week, I believe this week, next week. That means that NHIF ikaliwa na ika client. Uko ushika ukunde. Asante. Sawa ibwega nandi uliru atiri Madam Governor ntindiri weta ngino kada kya bande kwa chikugo aikuria muria ngauria Governor atiri antindirire itena thimuri ciona atia tantu ba kuruiba uteta ikure bara tena thimu mwana nti batiaga muntu ina thimu. For example tukienda yethokone tuiba thatu kana bana ugo ina thimu ntinio umbuga na fulisi te onge atikaliu na nduga teka ugo ngakunenkera we ugo undire na receipt yeku na story withire kaliu. Asante waziri twiriro de igoro ngamirite magamba na tware gukuria kiuria kia magamba gavana gakaraje kari murongo kuri gamba bwethire reo tiriere Leopard Rock na repo Meru National Park abwethire bugitonya kiri kuma kiri thirikari ria nkuru
mukawa jora jo tunyano kiri muchunkuria koti ni ugire aliwe milioni 500 mbesa iji botwera itikungana ri abo kujokia kinyoba draft turenda kumenya ichi alire muchunkuria kana itamuria. Thank you. Muchunku atiri na to that extent whether pagisumbura mono to an extent ya waigua waziri wa finance ya kuthekwa iko ari na issue, and I think it was breaking news that waziri wa finance gwatuika akathekwa, and people ran with that headline sana that waziri wa finance athekwa meri ithatu junto bwa kurega kurea muchungu uria mufaransa million 533. To that end, itoitire court of appeal na twa challenge decision yu na twaewa orders justice na application yetu ikathikirwo in February. Thank you. Atuchoke gikiuria kina ndi kuritwe kia kuria runi ndi batuma bwega alimbira runi riru ijuko kurukira payslip ibati kuthirikira wi county na ichi akuga itiriku mamweri okenda irira gukurukira payslip ntigwitikio we na facts correctly itumba kwithira itiriku mamweri jokenda tontu getha tutina ini complain ziri mbere bwita impeachment ye muthia ituonete busamonetwe ni assembly na officers bangavana bakarea gwita kiri magamba na nyamte gwitikia gwitira magambene na twitirite kumira au bakamba ile gwiteka assembly nyabushinda impeachment. Thank you. Ito asamonero na tweta assembly uni kwatuika kwini kwatuika kwe muntu wapia assembly maitaja maingi yoni. I think I have appeared there 4 times, I reckon 4 times within that period, 6 months. Na kira kithaira kire ori mwe kwirira beta baka invite muntu akethira maybe no karia mantu jangi no kari na other commitments na sheria ni itikairia oeta muntu no mwanko mwe proper notice 7 days utiomba kumbira ugwe appear rojo thainya cherukire no mwanko e muntu notice no mwe kinya kanya ga go prepare no mwire umwitirite inimbi ethire kenda ethire documents ikwendekana cha ku retrieve omba ku retrieve documents kethire ifile omba gwitotega files na reire kenda omba ochoke biuria bira kwa ule mwe itwithera twina challenge yu na rira muntu aromba ro nyomera atuma baro gakiga ati atiomba gwapia ikakarajika mtu arega gwitika those summons. Ngwitikia waziri ugu wa magamba tukanengera waziri unge kanya kau akamatukanga ntuti hospitali. Hospitali to amunengera no atutetherie George hospitali to munengere atugiye rwiro na agikara ndiguru itumbite kunengera promoters betu kana CHV betu balito promoters ndukuji community health promoters barabara ndene county ni ngirida to makana ja mugwanja ja 16 itubanengete vifaa bya gutonya mashinani na twa ba empower kenda bomba gututetheria na to una record to twa county mbere kuthirio ntubu na waziri Susan na kuminje jire na ugira Meru county number 1 county ingisho ndo to yari kujuria mantu ya gwiri kuthithwa ya county yetu na itukwira mwathani bwega no ntubu na ibwira kaire twaewa gikombe kia management ya ndawa kinya kethera waziri akabwira mbeca iria twithawa twina cio itiomba kungana muno lakini ituguciumia kenda tutigira sibitari cietu cigukara bwega. Waziri akabwira twina sibitari 230 ndene Meru county na twina ariti bangu gi baba kaimono compared na sibitari cietu na gitumi gia kurega kuongera mandagitari niyo ni budget yetu niyo kuga u tutina mbeca cia kungana na ikio tumitukuga no leader kana MC ule winturene akauga goti bukari wanu tubogoti buria buomba kweja bukaandika ndagitari baba ingi buomba kweja bugokiria facilities cietu kwa daktari karibu sana utumenyithie bukai no gicokagia kiuria gia kithongo uchoke kithongo na M-Pesa statement iranda gure na dawa na ndinere andalire na cashless mugongoka cashless sawa iranda alire ne mugongo ugira so utwira atiri na sibitali te kuona pindikira bwana waziri ibo bweka sana
Maria Doriago mpeta wa Dr. John Gikunda Mungania yundu ngamirite ugima bwa mwiri Meru. Abambeja kiuria gyaku ibo bwega sana mbere makwenda kuga ibo bwega no ndiki gavana wetu no nduna twitikirie gutumira mbecha cietu cia FIF. FIF imbecha iria ci collecta hospitali na ore weta hospitali weta uri wa mbecha iria gatumirwa hospitali u mbere ma ambuge hospitali ju cietre cashless mbere na ibo bwega kutwira ugwita warire mbecha ciaku cashless na hospitali cietu itwamegire sure cionde igwita cashless. Gavana inkwenda kwira mbere utonya wathanine August 2022 county government ya Meru yotherania 300 million actually takinya 300 million utonyo ryo tukithiria mwaka jo twathiria jo jurathirire turari na 400 million na mwaka joju tutagetete ku collect 650 million so ibo bwaga muno no ntubwa mandu na nitwitite na mbere kuongera mbecha yu ambuge mbere ma mbecha ile tubwirite kwithwa twina cio kenda twithwa twina ndawa cionde cibitari cionde twetire twakarande guru na twatara facilities cietu cionde tuandiende that facilities yo gavana uga na twethirwa tukienda mbecha 1 billion lakini last financial year twatumirite 260 million na fortunately gavana wetu kwimbecha ciatigere 91 million iria ciari mbere ndere uria itari na itwejire tware ambecha ucionde 91 million irandu riu na twachoga twatumira kairi 260 million mwaka juju atuongera mbecha ciakinya 280 million cia kugura ndawa na yakwenda kwira mwana onte kinya tukenda kugura ndawa facility cietu ka hospitali cietu cionde tutiumba kungania hospitali cionde ndawa cionde ile kwendeka lakini yankwenda kuga FIF iria ibetite na mbere gutumira mbecha kana ndawa iria ikugurwa na mbecha iria iciotetherie muno na igiatumio gwita ukethira ki ndawa ithano indawa imwe kwaga na actually Meru thai ukathiuruka kwie yonde urita hospitali iria nyingi ichigwithirwa ciena ndawa wau nandi there is a lot of improvement na tutiumba kugura ndawa iria cionde nonga tukomba kuthurania mbecha cia kinya 1 billion cia ndawa ki lakini kwina mandu jange ja maingi mbere ugitagwa ngi ria twaraia mtu akaraja ko kuthitanga daktari mbere beitire ngugi bwega muno ou nyakethira toka bambiji lakini beitire ngugi bwega muno indawa kitareo utigeze kuboria atiri kabu bota bwa thithiria atia twataga karaja ko kuthitanga lakini ande twethira tayari twethira ndawa ti hospitali tugeta kugura no batikwira mtu atiri witite hospitali kama tatu becha wethira utinda werio ugetoka gura ibo bwega mwana onte ukuga bo bwega muno daktari betu ibagwita ngugi muno na itwirirwe daktari bate kungana kana health workers bate kungana lakini itwetete na mbere ombe chira che FIF nikienda tumba kunyianyia murigo jura jo kwithirwa mandaktari kana health workers bate kungana itwetete na mbere kwaria na public service bond itukwenda batwara utha nikienda sibitari ira chumba kuandika antu bamwe bara batio nontu kethira itwongerete mbecha ukolekti mbecha sibitari na are uria then babwirite ukarandi guru inyabo bakauga itukolektite tugerande kethira for example kithongo bara kolekta milioni injiri ta milioni 6 na milioni imwe kana injiri ibatumire nacio baandike casuals kana casual doctors na nurses na clinical officers nikienda shortage ira twinayo nontu itukwerewa twinde county tiumba kuandika mandaktari kana health workers bonde nontu actually twina about 2000 almost half of the workers in Meru County health workers lakini na itukerwa still no tukwenda bangi na baraba kuma lakini county as a county tutumba kuandika na indire ndabera ta the other day I was miadene twetha twakarandi guru nabo det na muthari ndira no ndeta ndabera kare ni ndiguru na bonds cienu bweta bone mbechi ile bukolektite bone mbechi nganona na mbechi iji bomba kuongera nurses baire ka bathatu bweta bo budget ki mbechi yu na bweje bukuburete nawo county tweja tubukurukirie so either you do need tagari mo tukujukia waziri ndendo ndagera the issue of maternity
warugurira maternity nyingi lakini itina antu ne ata ukiongera daktari konsi na maternity akoro pirita no ntu kwingegwa nena ethimbari ndethero te antu bare muthakambira antu era mwakoro achoke uwitegera cibitari please konsi na maternity ibo bwega sana na inkwenda kuuga mwaka juju wa 2023 2024 tukarugura maternity ithanthatu ima maternity cietu itukung'ana na kwina maternity ciathithirwe imwe ite na equipment ikung'ana lakini kwi yingi nacio na tugeta pole pole tugikwipa na kwina shortage yo ya health workers tukwariria tukarugura muthara abeni Onterere Health Center maternity yewe kambiria kwa operation this financial year twina Ndambiro Health Center Ndambiro ni therwe na thine nyingi muno for a long time actually na tukarugura Kunate Health Center maternity tukarugura the other day gavana wetu na turugurire Kanyakine maternity wene nge Nyambene niyo turarugurire na yo it is operational lakini nyo tukamuria ete aturugurire yo nikienda yumba kwithirwe operational free una maternity cietu itwijire china thina but of course tutumba kurugura cio ndio rimwe nontu bwa constraint ya finances momwiri na nkoroki ibakoromba tu utegere kiri cibitari mamathajo tuko yatekithirwa chire na madaktari uganio daktari umakarani na siku umandene urindene ya cibitari na mono jo mbere utera ndene ya Muthara district hospital maita maingi bareta bakira gutena daktari nkoroki aga ongero agambira jo cibitari ya Nyiro dispensary ura wantu kuchenteri nyingi gutena ibo bwega anchokeria kairi mbuge Muthara iturari na meeting nabo indira inona twakaranthi guru actually ndete na barombera ndawa cia 700,000 wa pharmacy and poisons bond last week beta baitkirwa atugwita twakaranthi guru nabo enya kithongo ithu indamenyere thine werio indetere wa pharmacy and poisons bond kaire igoro baretere bare kiturwa ndawa cia about 500,000 na ikinda we mbuga weta riu ringi ukethira kwina painkillers so kwina issues yewe kwithirwa workers batekung'ana weto tuku actually cibitari is a service provision na service provision ni antu babwirite kwithirwa bagita ngugi nigia tuminda uga daktari betu na health workers bagwita ngugi injega muno no tukethira daktari akeja for 7 hours kwiro gweto kethira daktari akarite cibitari for 10 hours ukethira ngugi ire bwirite gwitwa ni daktari baire ka bathatu ritwe daktari umwe owo ikwithira kwina that ka challenge na twina facility cietu nyingi muno na dispensaries cietu mbuga around 40% china nasi umwaki nekia tumitwe cietu twakaranthi guru na madam governor tomu request atuchokerie antu bara bari taite kana bara bumite service but it was not possible ubandika kirimbio kiri county tingi mboko ubandika negia tumiturajo kirinya tagara riu rekwira cibitari u level 4 nontu level 4 na level 5 ni kumbo collect mbechi kungana twabera nandi babwe bukambiria kuandika daktari benu abako wandimbiria kuandika nurses benu abako ambiria kuandika clinical officers benu gintu kingi gwikiuri kuri twikira kia transfers kancho kikiura kira transfers mbugie transfer cietu cietherwa ciena different ways of doing it. Number one, itwirirwe kwitherwa kwina service need. For example, Muthara ituretere twarugura kliniki yetwana na kwina penetration baba ingi bari level 5 na ituretere tuwa daktari umora wi level 5 penetration net nare uria nikenda twana tunde tutigethura tukireta wana level 5 weta Nyambene every month we have about 700 deliveries. That means itukwenda gynecologist baba ingino tukeja kwithirwa twina gynecologist baba ingi aje uju level 5 na tukona bate kwendeka aje uju muno. What we do, we transfer them. So transfers are normal na chiendereaga na ibwirite kwenderea o uri ikari twikinya kubangania kiuria kingi tukaigwa ki land mbiendete ki land kada gwikiuria kireo tukeja kumuria rita
land tukaigwa land ndagika imwe tukawimbia endelete no ajukie ndagika inkai tu atwerese kidogo ndagika 3 alafu bamurie kiuria ndagika 3 aki mtu madhaje tuje tangite. Thank you excellency. Kila ningetanga narua na mbadilia na kuwa department ya land nyoye direct ya approve projects ya development chionde iloko na sia construction chionde sia development iloko na ndene ya county na mwankadhai litombete kwa toke approve project 52 na 11 they are ongoing. Department ya land no yeko na no eko elo amirite kana itegerete construction ya industrial park ire kuendelea na ontubwa mobegia kuwa nontubwa denanda ikaitha to ake nikanda kwera your excellency no gwira Meru yete ndinjito na land twete tendinjito na kweta ndinjito tugata in 3 phases. Kwa mbere itoanjiritie ngewe twa GIS lab na ikankwenda kwera report yoko na kiuma Meru buroko no kithiro kionekana kimangatheti na kiremindia uge perform bwega ibo wa attract partners na mwankatha ine tutethetie kwithira tukiumba gupatina na partners mwanya ya thai ke fao ibo to watia ukama hapo na GIS lab ikuga atia recondition thesha lands ikethira shire kire tichete mubigia kwa ndenjeto na Meru tuwe mutandao so recondition thesha land salvation thesha land mapping thesha land ikethira ire au. Number 2 tukabithia ngeta wa special plan iplan yonde ya development ya county mzima na ibra tware na draft hivyo tutombere kwethia tuekuluka kuvithia industrial park. Kwa hivyo tukomba wa attract even more funding na plan wega to take for 10 years after every 10 years ikutobati kwethia tuna that special plan na tukaya tore among counties ikethira shire mbere kile kwethia sina special plan alafu tugetengewe wetwa valuation roll bando otera kinyago top you are going to top more in own source revenue not valuation roll niyo ikethira ikionania ithaka beyond plot chionde cia Meru na ikionana kia how much how worthy they are na ikethira shire kire ticheta mbogia ishendi digitalized na ikethira ikionana kia rate negana. Kwa hivyo kwanza kuna land transfer automatically ne kuonania no bati kwethira okire land rate yeku. Kwa hivyo ende kinyakire ugoti na revenue collection ikethira ye very simple na ere automated na ikenyigia wamba na umenye revenue nyingi eriuma ki land rate. So Meru ikethira ye kiwango kingi kya kwethira ye digitalized na ukwenku wa kwena mibango mingi itombete kwethira tupatina na KIPS nione ngete tharia ke informal settlement mwankatha tukomba kwethira itoanjeretie mubango yo kugura I must lighting 6 of them either to get a majengo yele get a mjini na mwe get a salama eu ni small works na renge to itwetete kwanjeria main works ikethira shina nguge nyinge muno na ikethira she main works ya 250 million kile majengo mjini na salama. Apart from that itopatina na baba wetu akoimbikirwe kiwete akigeta orende itothiretie phase 1 ya ndonu program mbeta wakingo etete kiwete. Okay. I'm sorry for I withdraw I cancel. Yeah. Phase 1 tomba kubidhia 10 kilometers graving roads. Phase 2 itoteta kubidhia 8 kilometers na ore utotoma watu era utakwenda wikwa kwenda matheta okay antu beto ibarombere weta antu balance na basabe bomba weta baikarande na shore bakuba mjini bakwendete mnona batura tukethia sana na twabaera ke resettlement ire kubithwa ntu mtu ethira na kitenjirene kana na encroach tenjirene ukethia kwena was no tebo bakaritwa bangi batiwa na bambira ngukethia sana na in case of anything bakeo kwira twakosea kwena ngeni to patina na KUPS itweterete bando batwira exactly bravo beshira botowa na to shiometie pio kulingana na bro tuigetie kabati itomekete sho ito committee
requirement ile kuendeka cia municipalities. Already twina 3 municipalities, twina Timau, twina Maua na twina Meru, na itukubanga kuongela another 3 municipalities, Mekindori, Mkobo na Lare as time goes. Na already itumbete kwethira tuge attract funding na ige kinya tukethira tukira anto no tuba kwethira bora twithite kabati ke ku make sure ituku meet funding. Kwa hivyo Meru ni antu baingi bete kwethira bakiwa nga ndona siba kweya batekwa attention. No, that is a wrong information. Bareya tukaba attention na ito bawaja na in fact bawa appreciate muno ito weta even ahead kukurita nguginya cia nationals tukabatetheria tutibati kubatetheria na municipality tuteko na yutheri na kwina onda na indaigiro kwa ba kutheta no tuba itawa sigine whatever signals kwethira gutena science signage ya unio we are going to work on it. Antu bekuma Nairobi, Mombasa beko ya kuliunga holiday baranjiria kwa Meru gutena signage ira kwenda. We are working on that na bake ya holiday maybe bake ya mweri Easter bashithira na kwe ingi totetheria muno like kwina 5 market ikwenda list na already itobithitie survey na beckoning registration itete kwanjiriria na town siwi Maoa, Maritati, Kiraria, Kamachege na Lare. Already ke mubango yo municipality Mekindori ni anjiriretie kubitherua plan yeyo nikinyete phase 2 tuanze kumeona ya municipality na I'm sure ngo summarize Lansi na mantu ama ingi sana ina mantu jama ingi ukwena mtu na kiori kia haraka ndinakyo waziri na governor kuigo bwago etan kubwire mwe ya town ira bukwenda itweka municipality kwethia nkubu municipality kwambiriria na thirikari ya county ya mbere warema kweja kiri thirikari ya county ijiri warema thirikari ku ni ithatu mpumite location itagwa Taita ni host ya town yu itagwa Nkubu na imbije itu twetagwa Kateli ire iregete Nkubu ya municipality lakini community ire Taita ina mantu ithairwa ina jo ienda gukarana na ndina thirikari ya county na the leadership baraniria mbere na njirere athithirwe thirikari ya county mbere igwitankire bantu bakai boga bagukurukia municipality ikwijage community yarega thirikari ya county ijiri talanire from that mistake yathithio makoso jare ira mpumba gukuromba ne atiri nonto community ira ina structures na te community eta ita location yake kinya business community Nkubu ina structures monka tongeria bao karana bonta na ntubare andi buitikanirie ubereithie municipality imbibo bataririe kiria bakona mono na ntubara batena thina ibetu imbaiji lakini nkire bachi antubakai utirikaraga kuruwa nacho boboga. Asante turingaringire waziri wetu aranzurwe mbere twetake waziri bau bangi ningienda twakanya ka MCS at least kinya baire kana bathatu barabara aja twambirie na Frida na ito kuona ale aja tukethie na twire kethira MCS bakuigwa governor ni mama na kubeta bonde peje turitanirie ngui turi amwe na kethira bo bare iba gwitikiria kana bati gwitikiria makofi kwa murembo wetu na ito tukabanekera bonde ibega ngavana onbita Frida na ito nduri UTA kurungamira nothimenti atuge ibega governor no twiketie Meru bwega batu twingwi tunganiri tuki ubwe no kuona tusena thinato kenga aki na inkubera bonde ibeje ibatige gwikirwo gwa yantu basiasa nau ibeje kenda tomba gwitira Meru ngwi inkuga yinyibwa kana nto mawira nto bakweja oni ntwere mbizene ezire na naugete akeza nyabangi bathinga tyo ui bakuringa thimu muno betore bakwenda ikweza betekerie governor ibeze kiugwe oni betekerie free ibeze nande tombe gwitira Meru ngugi. Asante. Thank you. Okay, ngwete na kiuria mwana nte na kiuria ngogia nominated MCA imbio iko tetera kiama na ku make sure thirikari ni gwita ngugura kwagirite gutetheria kiama
neki no tukaraia ngavana na ngavana twakia makeo na majority riro anawe Oni ore mbize governor asupporta William Ruto na William Ruto nowe munene okiama getu kia UDA na rianda athuriro ikiama kia UDA onterwe mbize ndwe na county government of Meru ndathuri kenda mpametho ja William Ruto aja no thimenti na ikia tumingwatanirite na governor Kawira Mwangaza kenda mpomba gutwaria gutegera kiama kia UDA na manifesto ya UDA bottom up ngugiria governor agwita twarwana ngavana utekyo nkomba igutega kira gavana akodithia tibara raisi ugo gwetano tukwaria mantu jao kwambira support ngavana kuri boko alingo ibabange baibia mena ke banena nene bagu tuto bagwetarie twa indaringi ono iboko ni anene ba Meru ba UDA lakini te secretary general na supportere mono na namberire Frida either ngavana Kawira Mwangaza ku support ko kwaruda support gavana Kawira niwe ambiririo huu lakini baba UDA ba Meru bagererie kurwa nani lakini ndarungamana na msimamo na ndauga tipo bampete nomination yiwo nipe ikia makiongwa kwa ya kutoko gulite nteruga kurugulite ari unte gulite ingo genda iteri wena kioria kingi ari ndienda baba lingiri kura ojo gwitwa Uguna original Ikumambe ward karibu sana mheshimiwa. Okay, asante sana. Bitawa Uguna original Ikumambe ward. Thank you. Ambu ibwega nonto bwa irate iriware residence ngabana business na mbu ibwega nonto bwa ngabana weka manto ya wewazi na wenbuwe na mwanka mbe respect ngabana wetu na mwathikira nonto anto bambe bara wandingire kura na wandingire maringire ngabana kura so wendigire kura ibaitinda ya Meru county mbuzi okwano na in fact bila munombe nderete ngabana ikuganya maendeleo ya Meru yonde na kwithira no wazi tikuwa nonto we kitha imuguna twe no chore no tuweka nyawe pia atapata maendeleo so Meru tutite bwega na twa support ngabana na inya bara bangi tekwende bathuki muno ka kwena forces other forces chuba pool kwa baba kwa dio sukumwa mantu kithumba nonto bantu bara bena interest yo cha kuraya lakini toringiro kura toya kumenyanira assembly so utemenya kwithira utwika umbiranga twikithumba ngaitu watanete kithumba na muntu kithira na antu bombeu yombati kwathikira baba kuwa ibwaga sana bwana Buguna tukugiana tha igwa uriri Mombasa anta kuona kairirie terunda igwa ntaori mwana just it was just a commotion lakini mandore ya diria kari ibwaga twire atiri kiri MCA ne kiri mbejingana ingavana kana kiri buga 15 million wina chio kana we mbeju ni no tengeri cha area ku mbeju chi dara jire equalization fund cha every ward iro kukuria na to kwenda kwa area yaku no tengeri chio na chio ugo no tengeri chio ya na beji na barabara na china ruji china barabara china ruji mando mingi ya barabara igwa batiguru akaingava no batiguru ama part of the government yani back to the no ngavana nduwire na wire au very clearly barabara ambiria kubidwa na nikaleli ulienda MTF kana ulienda contract ulienda MTF yes wana kambi tunenya kastare tuya kastare keje mbere ibejere be ku mono eremashi ndakambi mono we imunda jo awokera na remanya akarega kwaria bwega agukuimparate ona kurima karibu mheshimiwa kastare Iwa asante sana tawa Joshua Mediaro Kionga MC wanadho ibwega sana gwegintu tukarate assembly uburi MCA baria ibukwata naira buri bunde ntu twije 10 bwe bure aja kwina bara bangi ikuringana na ora tuonere gita tete buragwa watanira butwika 69 butwika gintu kimwe yau kiuri kiundu arua kamba mbembue assembly tutithara twina thina nyingi muno
kithiritwo kiri assembly ra yetu ni kwithirwa kuri na a lot of external forces ira ikuingilia running of the assembly na kinya batu tureheshimiwa muntu akolwa ni ngui iraritirwe twatari ura twita kuriria ntu maendeleo na kureta maendeleo nturene tutatariwe twita kurwandwa cietu ka twita kurwandwa cia biama ku kiri acore betu bara baingi assembly bibi ethire utebiro te kwithwa bati kuwatanira ni kuserve different interest kana interest cia ntu mwanya tondu manto ya maingi kuwa yakiendelea na ndoira ite kwithirwa ri ate ka MCA bongwa direct ni muntu kuya kawa kiama kietu kikuwa na itwiche kiama kaya yetwa ikithwa kina bosses behind the curtain unge akawa kiama gietu kikuwa indi kuunisha thina twithitwo twina cio na kanchokeria ngabana nkatho cia mwanya no ntuba kuyukia kanya ka kuinvite MC bange wenzetu tukarande turitira ntu batu maendeleo turi amwe. Thank you ngabana kinya batu tukaendelea utumirie ntumiriu tubere bitwaringirwe kura ni wita kureta maendeleo tutaringirwe kura twita kurwandwa na mbira antu bara ke MC batu tari abo ibareko kamatiro akiri muntu na karembia thwani wengwa ndwenkurwa ina faida kire antu bara bantarire ina faida kire Meru County kana ni ankuru atura kwero indwe bubange 59 balindi dhiro bare andi boria lakini ntu bate ankuri muntu igoreo bombere ma MCA maendeleo ja kurigira ke governor ya MP ntu anene bo kuga ne anene nyedro tukwenda kuga kimencho atuge MP yuma MP bagira maendeleo jao ke president William Ruto batiruja abo na president uri MCA bwikeja kwithirwa abo gutonyerwa na external forces uri imbi tuma porwana na arabo kugira maendeleo na barabo bwira u batukurwa na arabo bakugira jao au kakagua very wrong kurwana njarere ufindi kana kiondokira kina maendeleo yenu kuanjiria kurwa binkiromba ibelelie ma MP barita bakaile bana president ke kun project ire kuendeka ikuoneka inene ke national government bakareta lakini batukurwa na ngabana urato itatukera thina iranto baito baina cio ni very wrong na inkiromba MC betu ntukwira tuetire ndebene kuringirwa kura nteri ngabana urampitite kuritaniwe ngweno twaringirwe kura kendo ita kuritangwe na mutongerio roshinda tura kinya bwari niwe kiamena kimwe kuya winde ndaromba kura ndari na kiama kia Jubilee na ndawire ngabana ro ataro niwe nkaritaniwe ngwe na ico musimamo yakwa na nkiromba kinya bau bange itorite ngwe na ngabana roshindire tondu kura buringara buranto kithumba na bakuma byama mwanya lakini timu ire shinda ni watane katangwire kintu kimwe. Mheshimiwa, ndingi kulingana na watu wake gavana na inyora wananchi bakuga egitenere wananchi bo midera bambira kwa signatures. Tsiwani vijondo bu enda bonge dre kitharwa. Ano kona mwankana kule kimepititente dore akaiko mbere. Kombati emweka nere ngi president yagetekira nokona te akweri nyombe kumbo choko kule dai. Tukia kuendelea na ndoria ciendelete Meru. Ntewitikia kure karingo akia kure utiba cho over 99% bara bengi no kaba lose especially bara baitire kurwandwa yeah aga stare no kona tia choka wende very sure kwa ninda choka tondo kinyare ndo irendelea na randa yokirie musimama yo supporting governor baambirire uwe tutatumira kurwa twakorwo tutumire takuria maendeleo ku itania mutongerio ro kuona nwe waturetera maendeleo kinya gavana kwa ni 100% uteki uria waugo umita nathu ndale kwa mheshimiwa TJ kureja nathu ale secondary igitarima na bwana Twirwa kiari mujumbe integete ndo ole maitha ja kwithira ja burumirite ndere sana tena na maitha ja burumira raisi akwija kwaria akwira TJ meri thatu nketha ndukugura ndege professor Kidore Kindiki akwija na kule na ujungi bwana Kome akwija kulinga na maitha jale ugotegeteri nuntu nu tego kona no tigitangugewe ara especially kwa kinyero ndo kwa security ntienda kwariria tondu bwa mbere iburu na issue ya national government ande na gutuma kuote ariria ngoja kidogo mheshimiwa antu bale abo kwenda ko thuri na rujomba ko thore mujumbe nu kuona ati gitangugewe kango chokeri bwa mbere buru tukua security orankwa ni national government lakini uya MCO nathu ituranjiririe initiative ya kuria peace na our neighbors Turkana on Sunday Excellency
MCA wa Peter Losu wa wondi yangaramara na mbere coordinate MCA betu bonde para tumbudite area cia Isiolo para tuangana Turkana Samburu on Sunday twatatu karende baina mushemanio Tuesday ibara mobilize ra kurubo ba clan kiobo both Samburu and Turkana turie peace na babwa ngombira cionde sijinde kuma tuterurwa Meru ibara amwire kuitania na mboma ire inacio iringanura amwichokwe ku after on Sunday together to the first meeting Isiolo kenda to attend wengi ya peace to watanira kenda kene Meru ngombira cietu cietite cionde barabandikithitie tuyukire kondiu bara nabo basanye ngombira tuchokie kenda kinya exercise kwenda kubangwa na ya disarmament nio ite ku affect families ire iti yande netrukana Kasamburu tondo ibara urete family cionde sija bongo iba kumnyamba na bairende ngombe intobira bionde bayite bachokie ku after Sunday together to improved o exercise ya ita na inkuona to aitira umanto akabwa kuri untu bukarika mono tuge inodhani iria cia Meru kwi maendeleo yetete ukarika no guti barabara yetete kuthithwa no injeru untu buria gavana nkibongera no ntumbiri bwara na iria kinyana president na nene bange bokaria antu bamwe nyate ng'ombe bakwenda muno ya miundere twika miunda yawe kurithagia miundere bombere mamingite taitu kuiba kumenya beja boraga na bunduki ciaringwa no antu betu nara beta Rwanda ikurima beta kurima no teka baturano ku antu bara batita kurima na batiga kurima bara nabo beje bagite atia batonye miunde nera na ndi maendeleo yetete ukarika ku bwitegera tigeni utegera ng'ombe akitegere ni kinya miunde iriku iji ibobwega. Asante, makofi kwa Kastare nado. Kastare mbere ya karandiri gavana amuria atiri ukuo geta MCA bondo bwaranirie gavana abutuma nguge uwa mwitira babange 59 kabisa to 58 no tugire o manejere twamwitira na kinyotha iba mono bakwa ibararanga cia batu baitura ciane atia bukuona nteto tukarende twatania ku message tukamianjiria kuma narua and very sure Meru tukawatania na tuketha tuginto kimwe na nkithirikiria bu Kastare auga MCS betu bara bari naria nyau no baguntumira message ndiratumira message ni ward ambira kinyana rangeta muite twetanie nwe kuna ndindi bera ibeje tutanirie ngugi nabo mtu naitha rukura eje twite ngugi ko waranga dawa na randingirite na ntumirite message na twaraniria ndamwira karibu sana na kinyaba bange bonde past is over tutege Meru tufo kirikana Kameru. Asante, karibu Kiambi na ibutera nguge ugira kuibuta nguge Bwana Kiambi wekethia muthikiria kira akipenda gukuria na ndaugira twatirimana nawe gakuria kawekera kirore ugo ugo kuibuta nguge Bwega, Excellency Bishop Kawira Mwangasa na mwana onti na athikiri ba Meru bonde na arabari oni kiuria ki mwana onti ambuligi kiega muno handetire ndaugabu wa Meru aringi kura bakuga na ibo batwere kura ndaugitu bacokeria power ciao ibonto ndaro mbere ogwekira saini na kinyana ndi nduga saini yetithithwe verification KIBC tucoke ndebene nikienda ngavana athurirwa atongeria bagaitaniria bunguki nontu county assembly Meru bakarita kabati tayari gwita ngugi wena 15 million ugoche gwita ngugi onde na 15 million kingwete ko kararia 15 million Ibwaga Kiambi ompenda tukigo wale ugana 15 million ule ugana 15 million mugune na 15 million lakini to tarejiri ule era wakiathone no nenkiri gavana otibie kiatholera no nenkiri jiri agite jongo taranti yeketa ko nenkiri akwenda tukenda mutegeri muguna kire aterete muno imaragita iragita bila 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 bikinyete bya mbere bidatu bietete kwa muguna abieterete sana na tinda gutegera kyo gire gikuma ikia kwa wembeu kona ndi eshimiwa baba ingi ibangite
na maendeleo ikabati kaende. Serikali ya mama iko imara, speed ni ile ya 800 kilometers per hour, na twinde tutegete mbere na tugita itabangi beja twitangugito ya mara ya thato twire kimwe kira kigeta kiri MC uri utari rutere rwaku ko uri rutere rwaku MC uri utari rutere rwako kikira kingi keja kigeta o wandire kedwere okuti wandi tugatiga kinyemwe tugeta wandi cionde niki TMCA muno ya kariba ntureu menya TMCA wenka wandingire kura no etho atandingira lakini akariba wandira MCA uwa umite ibandingire kura na bena right ya maendeleo kwa kama rakete kunde cha kenje lakini ndege ya kuina nambi turatu jirete na tukudagana mbere ntututu kudagana ya mapema na ntiko na jaka kule atiere au yes ipo gana uga ke unu kwenda kumekire MCA sino tivokalia no nturia tweka memene kwibobo uga utimbe cha batengeri nadi twina ona atengeri buguna na atengeri kastare na atengeri mbese ito atengere mwana onte na omuntu ugimbia kwawe na ndi kura kuambiria kulitanguge pamubate wena sisia kweja lakini bado tubeterete na tukeberenza bejange na tuteka delay maendeleo yetu nutunandeja basale ituraetre process hiyo ningodikia waziri agenda gikemwe agatwira process ya basale na ndagike mwake na mantu jange kenda tumba nundikwa na madhaja kuthira na waziri ugitwira wakurukitie basari milioni 3 kai milioni 5 nontu anto no bautata MC somomi bautata bakuga chibati kwithira itengi milioni 5 chakwo kurukitie ngana okay wone kwegentu ngwenda kwira Meru mantu jambasari then counter assembly ikwithagira kwina majority na minority ethagira kirujana thirikari kinye kathithi atia na uninde rutero ra majority ni ndio pite chief whip na nduri na kiama kia UDA ndendo kwira ira tware ayo imaoni ja kuongera mbasari ikinya milioni 5 turauga ndene ya assembly indi mbesa jia mbasari ijietire mwanka ceiling 3 million kwou nyamweshimwa ongenderege gwa kiaria kia area karibawe na tibwega kwithio ukiagiria ri baba kuringire kura gavana anenkanirite mbasari ya 3 million na ingi milioni ijirija tiwa Nairobi guticho bunu rongo akwenda kuwa mbasari ne milioni 3 Gavana mbuga kire MCA bate kuga na atire maendeleo ja kinyoja thithia bunka ke bate kwiro tuoja ikiria antu na agwa gwata twikie gutire batero andwa no tero bakauga untu ibukuthithwa bwega andikire bakuria na atire watu gwikia ri twire inya tutugwate aja twikie tono inya tutukugitate na ngigucoka iria una speed ndendo kwira rira kutirari na ndoa kutire tuumara na chief staff aria nchambo mbere tugita wandia every MCA amwira itwejete gwaku na gavana na aretete maendeleo fulani gavana na ajete kuthithio ntu fulani rekana kinyana maendeleo ya thirikari kinya rira tureta okorea na no wonere senate na he project kana ne program ya mtu kiombe ite DMPO ite konindi mujumbe ite konindi ene leader i project ya mtu na bwawe iturabera kwa ugotire to umara tutina MCA tutite nture newe tinkala ndo erejire kwage gashagasha kwatwika gutina communication lakini mbere batonya ndoene twetana yana bokunde niba menyire gwene obishi kenda tusemane na background ibo bwaga na ndito kugandoe kabira na tiandirie atokuthira no nturi nimbi ibokarania na babangi kuri impeachment ngibu kwigwa kedra nijite one nkiugaga o tauranda kwira kaire ruterero minority no bebe plan na impeachment lakini impeachment irabo plan tibo kabera kwa dhidhia jana ndi impeachment irayo plano ajumbe ibaurire twinguge ya hao ibobo karakando babera tutikwenda kuona kagisin na ndi turenda bulitanguge bwe babwe na bali kia kulita batu twa support no ntumombere kia gituma uni mbithira kiri impeachment chionde iri chiujiri ndi against kichio
kandezire kumenya ajumbe abakalire nthiguru bararia barauga MCs ba Meru beritangugi na ngavana bacoka 2027 bonde kenda twathurana antu baba itubamenithanie na ngavana na atue twetana araki William Ruto turobirami stima twinamia gwetu na ndia tugeta gwikira ramiria tukandika funded by CDF lakini batui riria keja na MC ora kwendi kurungika rutere rwa especially rwa Kiagu aketha akiuga mheshimiwa wenu ura bathurire etire kurwa na bonie njira ira athithirie na nikwerewa iyo terms ira bena chio na mantu ba bena chio ndona ne aragai ibo ntu ndaregire kubathingata na ntoka bathingata kawe ta MCA wenzako aragai madam governor aragai te MCs ibabare minguge chiao ajumbe we poeta waragai no tukithioro kana William Ruto twaugaga rami twauga tukauga rami babare minguge chiao ibo nonto batue ngavana na gwita nguja finda rundi jabara barengi waziri akuragu aja kuma nkubu ikirira migwetira mujwa kitie rami eu nekera na kera inational government kwa jumbe bale minguge chiao beja kuona barabara GMCs which is very wrong ibachoke ngwine chiao na nkiri hikia bathikire mwana onte ugo tukaria nyonta nani muno kabutigiro mwana onte ni akwenda ambaria na ndiri kandeja gwatuika kanya kwa kuthira nani gukonyoterete ouweja imathato thimirija ngavana kuga uju kiria ndaigwa na arua na gyankenia na inya muno ingavana wetu Excellency Bishop Kawira Mwangasa auge tayari kinyothi baruga kwandikira MCA ugatakanya andikire MCA ka baruga wandikire speaker Ayubu Bundi tueje tukeja baruga une kinyange as soon as possible antu barana tonochia tukare nthiguru twaranirie twite ngugi twigintu kimwe ngavana burenda miandikare kinyo tuyandike kinyarujo twe recess mya twacoka counter twacoka assembly batu mweri jweri tariki 12 kuna ndi twite any time no kona tukeja twire atiri tusema ni bantu fulani urendo tuonerana batu tukeja no twantu kuibo bano gaikwairwa ibanogi kasi tumeshoka banogi kwairwa naguo kwi mwana onti kirango ndo kuira Meru utongeria ra mtu aromba utongeria netha girerigirite mantu chonde na ngavana inground mover na tutie kuchiairia ngavana 2027 akuruka kura magana jana kaya 5 no ntu MCA egeria kwariria ground yekarega riatha ndi kwi mathiko jarare ombugibo kuona butumirike nyomora central event munene arunga mauga na ndi kumibwendete ngavana muno na ndiri bukaoria MCA njira kam MCA kwaigwa njira feeder road icho si MCAs na ngavana gitangu giche njira batungu getu ni oversight ugatio twendire ito thithio oversight MTF eje kwa kwendimire ngavana okenda ita kwa nani no ndinkuigwa kiuganga mugu no rinjiro maragita thatu onini passport maragita tafadhali je na makiago na haya nikenda manto akaraboega muguna nkamurumia bandaye sini sawa sasa mwana thank you so much thank you governor Amiru ni arimi baba nene na tukareka kuuria kiuria kia urimi twethera tukoserete antu betu nya barabara itu kugira nyingi cia kumiria into biria antu betu bari mami ondene ti uma twenda kumenya imibango eri kwireo nuntu arimi betu bakuinya waziri wa urimi neja atwire mibango ethatu ine eri ari nayo ya county government ndaiga ijere waziri wa urimi makofi kwa daktari Faith. Yes ne jange atwire nuntu arimi betu bakuinywa imbroka ndagika ijere peke yake eta direct kile mbibo bangirite yake mbibo bangirite arimi Ibwega akariba Meru pita wa Dr. Faith Mwende na hiyo ni waziri wa urimi na mibango era twene already tunenkanirite ng'ombe ira cia mubango jwa one dairy cow one in the family jure bonete mitandaone tayari ni tunenkanirite ng'ombe 37 na 37 prefabricated cow sheds cia ng'ombe yu
ke the financial year 2022-2023. Tayari nitutigeria around 48 cows na iji nire chiabangiritwe ke mubango jwa financial year 2022-2023 around 17 million. That is the exercise that we already doing, and ke this financial year jwa 2023-2024 we are also planning kunenkanira ng'ombe 250 at a cost of 50 million chiakurukwa ni after chiakurukwa ni the county assembly. Alafu also ni tukudithia free vaccination exercises all over the county. Kuma mweri jwa May 2023 the exercise started na it is still ongoing, and already nitonenkanirite close to 210,000 doses to administrated to all the livestock across Meru County. Alafu also, okay, mibango ne nyingine because of time I'll just mention the ones that we have. Also ito train ite youth 764 youths in Meru baba kuita bakudithia biashara ya ukulima in the recently held farmers registration, and we have actually registered a total of 284,000 farmers. And also we have also issued 54,000 avocado seedlings to 9 wards. That is Amwadhi, Dhangatha, Kangeta, Kiago, Mitongo, Mudhara, Adhwana, Timao, and Nyaki East. And also we have also done the distribution of fertilizer stores in Ori, Coffee Factory stores, Tigania East, County Department of Agriculture store, Egento Coffee Factory, and Larie sub-county offices. These ones are in different locations, and each location has a dispensation of different quantity of bags for each store. Actually, there are very many. I have around 18, but because of time, not what time, no ndemekuga beyond there. But right now, morandi jora to na juna issues nyingine nuzwa one dairy cow, one need a family program, but ni morandi jwa kurukirwe ni county assembly ke financial year 2022-2023. Na jura jwa ronga metu na jura bauga jwa terere jwa 2023-2024. Not to baugre because the first part was a pilot. It was a pilot program. The agent nandi to connect na daiji. Jujonge nandi to kwero nandi to etere na mtu ja policy and all that. Jwa 2023-2024. Ibu kani untuk buat project itu untuk kona inya ngombira bukan kanera is not just one cow, is one dairy cow. Ngombira ciria. Yes. Na ndiuria criteria ko identify beneficiary untuk utikeze kunenkera muntu kara dina mono ngombera biria kara. Yes. Duno nuntu no bunenkere muntu dumba kinya wengo atenyiri mbere ngombe nyira. Yes. Na ngombe ira chia iria nuje ngombe ire jamono. Bonge in terms of value addition into bitolema. Imbio tomba ko bidhiria nuntu dina yetu ende intobira tukagorerwa broker taruchuru tweku ntumbe utweke murimi uteke akona broker iteka thugume na tatomba kuthithia value addition tukakato broker tukendia direct kire consumer kana na tatomba kuthithia nya buko organizer into cooperative bakomba kuibanga bakendagia into direct kire consumers tukaruga broker nuntu dina yetu erara ke broker na thoro kwina broker ne indekere mbere Faith acoke mantu ja broker ndingienda kumenyithia athikiria betu kire mantu ja ng'ombe ira cikweja no cia thirikari gukuthwo kwina committee na committee ira ina nya cibo ina ward administrator ina pastor ina atongeria nkurukia batano bara ba tari ni thirikari kenda bathithia identification koute kugiria ira tweja nayo korea ira twita kenine tukanengera muntu uri oraugirwa lakini kire cia thirikari kwithwo kwina committee already ina tongeria ba thirikari ba county government na ba national government utetheria kwa identify the needy person. Number 2, i wrong perception kuga ati mtu akunenkerwa mtu utiumba kana mtu tinenya ya ng'ombe ria ria tugutetheria mtu ria turithwa tukirombaga mtu uyu ombe gukira gukurukira kiawa kiraero thirikari na tibwaga kugitira mtu igamba ugana ndi mtu uyu nuntu ati na kiratu atiumba guhita mtu uyu nuntu ati na gintu kina utiumba kuthithia twetho tukiingaira antu iroto biao ija kuga kana gaka nuntu katina iratu gakinya kirasine kationa
kana gaka no tukaumite nja ya okea gatiomba kuthoma tukagitira ntu tugate tukunengera muntu utiomba no wici aturi batitetheria muntu uria no wici ndogo itio cio tetheria muntu uria kinyarira mpeja nacio korea mpeja antu bamwe nkia mukeu lakini jirani omwega akamua kajukia akarithie muntu ng'ombe moke kae wanjau iria rekendwa muntu uria akagita inya ikiri ng'ombe jirani kwa tukagitira ntu yes tuga muntu mutheni angate ni irato atubiri kwa ng'ombe angate nambi kugithira ntu boboe ni tubiri kube na ntu abatetheria bara bakwa ng'ombe icio thirikari na nkithirikiria ndenda kuga ke ng'ombe icio thirikari kwa baba kuria angaitegete twethire cikurukitwe i thirikari ria yareo na bakurukitie kugura ng'ombe 200,000 ng'ombe imwe tugutonya twakara nthiguru tuona ng'ombe imwe tumba kugura 200,000 tuga ke 200,000 jaja budget reto ng'ombe imwe ni gure ng'ombe yake kiugo ne support murimi uria ombe gukira na riu financial year twethire mbeciri kurukitwe cia ng'ombe cia mwaka jwetu jurathirire tutagura nya ng'ombe imwe policy rio ni raikirwe kenda tumba kugura twitumira mbecire cia budgeteri ni thirikari ya King'ang'i na baugite bakagura ng'ombe 200,000 patu tu wantu akugura ng'ombe 200,000 twigura ng'ombe tugure kiugo tugure iria tugure bingi na biu na ng'ombe thingatirwe family witigire gukura. I think the Her Excellency has already answered the question. I can also add that the way you said what we do to the cows that we give out, to our officers on the ground, our vet officers, livestock officers, and vet officers, barabarumaira ngombeira, and nibo bashughulikaira kimanduja health issues free of charge. Na ndi murimi ngugiawe ni guchuira irio. Na kwina any challenges, our vet officers and other officers are always ready to help them free of charge. Na kiongera kiura daktari Faith ya kuga kiri arimi betu ba bonde barabara ndene Meru County ke value addition ya intobira ba guketha twina industrial park tu wa karuirirwa rera ego cost 500 million thirikari ya county itete 250 million national government itete 250 million to partner na niye kwa aria nande kiri kwambo kando uri makaoa uri mito bionde bya biro imagwa twina center inene kana aggregation park inene ire gwa kwa thaici na ni ambererie tukaburiungia no ruo bonora kwenderete negatumira gukithithia variation on top of that twina aggregation centers nyingi twina cikwacie twina cia makandania ruo tukathithia mbokando rutererwa South Imenti centers cia gutetheria arimi betu kenda kugia na variation ebia bigukethwa arimi bakaoa itubafandite na mbeca nyingi muno mbuga nkurukitha hii ya 80 million tukibayejaga mbeca kiri factories mwanya kuti factory tutaikia mbeca na itwitete na mbere tugikagia kwa tutegerete urimi na inya muno na tugeta na mbere gutegera urimi na inya sana atukuthiria na inkona tha chetu igita muno ingwitikia ugatwitikiria kenda tukithira iria au akiri minister onde murithi okuru na imbie turarithi baba ingi muno bakuru ndene Meru na ate wikio tubangirite andi igwega mbakwa ngabana ndarikana Nade because ito ko deal na livestock na already twauga kwina free vaccinations na mantu ja gushughulikira all the animals already our department ina mibango irio ya gushughulikira every twina livestock department ile ndira na mantu ja nyamu chionde na ndio already our department and our officers already on the ground in yakuthithia value analysis irio kena na ndio itu mtai nya sindano yes nya tugusi nya ngoko bionde na ndio unio ngwa now the free vaccination ni tuthithagia amona ng'ombe na tujukia kanya kau kethera gutikiuria kingi kirio pressing gutikiuria kingi kirio kenda tumba kugia na break nkwenda gucokeria ngatho radio ya muga ibwega sana kinya ketha tutirathiria mawaziri betu tugutigaria baire tugutigaria wa education tugutigia gender tugutigia trade tugutigia department ithatu lakini ngwitikia riu ringi na ndi tukambini na bara twatigaria iya kuga tukeja riu ringi na mwanka bweje asante na ndi ndienda gucokeria kameme getu ka muga FM katho nkuona twina mukiri ku Simba kamwari getu karaka tongairia munene wa radio yu na bare aja bonde na timu nene eriome ibwaga nuntu bwa kwija kaire nikenda ntu bakaigura tukuga ibwaga nuntu bwa muthaura njogu
na kameme getu FM ibwaga nuntu bwa Apostle Peter nuntu bwa baite TV na baite FM na inkwenda kumenyithia baite FM na baite TV iritera itawa pro bono service iwe irita ngugie kirai ngugie Mungu teke kuriwa kubu keja kuga baite ne kuriwa lakini mwana onte akariwa kameme kawe kakariwa kameme ka muthora njogu kakariwa iria tiriwa ne baite kweja kuigwa mantu jetu na tukiromba twabwita bukejaga na speed yetu tuga no ile ya maendeleo ya kabati kaende na tuina mibango mingi muno tukabwita kairi tubwire indi tukwenda gwashua Meru ati batwere ngugi na ngugira batwere itumigwatirite na gutikirigiria tumirita turiga tukomia na tumetie ngozi kenda tumba gwitira kana Kameru ngugi ndombera munene kwa kanya ajokia nkatho na mugambo yumo ndaikema nyake ja kwa bwo no aja ujo karembo kwa ikaringaringirwa karuwe. Thank you so much ambuge ibwega HE governor kairi na tukagutwita gutwa biashara bakuromba biashara no twa ureza aromba biashara aewa nyato meme tutonge ibo merie beze barombe biashara twatonaza ngugine turi na tuito ku support maendeleo yale nginda aliria kidogo ndajiona kila mahali but kwa atweta tukeza no mwaka tukurie maendeleo no mwaka tukurie county yetu na kile gyankenya na ro buruna ndake na nkuruki ikwithirwa nkigwa ati governor wetu aku embrace MCAs na bera na manto jau ni jonde igwa kiezara jonde nya maendeleo jau jonde ngwataniro je niwega tukuria tuya Meru. Thank you so much tugwatane ni twitenguge na mbuga gokairwa itangugi uri okomba tuchiatire county yetu tigatigwe ni inge nyuma yumbe kwithirwa igikura tuyara kunde kwina maendeleo kurethwa nuka na u twete tukeja bunga wina manto ja mathongi jara ja komba kwithwa jagikuria mugongo jwetu jwa Meru ibwa gathikiria betu itubwendete gututhikira no ugo kana tumeme twendene twetwinde no utubati kwithwa tukienda na tuya Meru twetwinde tugetikiria kwithwa tukiathuranwa ni ana siasa. God bless you. Have a good night. Thank you. Asanti. Mwathani abutharime sana ategeri betu ibwaga nuntu bwa gututhikira gututegera tugacemania mweri jujonge kairi mwathani atwikite majiga ana bakwa bonde baria ome MCAs twana Meru tunde imbwendete ndi mami wenu MCAs baria ome ije ni twitire kana Kameru ngugi ajumbe betu ije ni twite ngugi mtu na gwate muriko jwawe ugategera muriko jwore ongi utekurita jwaku iteria waerwe na ni biteria ndaerwe turete maendeleo jatirujaga jatirwa na jangi unda kushende na go kushende u ikana Kameru ga gutetheka ikana Kameru ga gukira ikana Kameru ga kugwerwa twinde tugwatanire tutigane na ndo aciutheri tutigane na ndo ritho ciutheri tutigane na ndo mena ciutheri tugwatanire tukirie kana Kameru na njira ja mwathani agatutharima na mtu agwate muriko jwawe na mwathani wetu abutharime sana. Shalom shalom shalom. Asante. Kiambito ngoro mbio kaire ibwega sana ngavana ibwega no tubakwariria Meru na kubamenyithia mibango ya county na unu manifesto ekuya ugaga riria wetire kumiendia kiri mwananchi na mwananchi aramienda no rayo wakura na itugwiritwe na tugeta na mbere tukira Meru bonthe ugeria tugwita na mbere tukiritani kenda bomba kwerewa ubwega sana ndenda na ndigwita arieti no aturombithie nikenda tugeta no rikane gutugithia wega the grace ronga meni tinde. Praise God. Let's believe and pray. Father, Jehovah, we thank you. We honor your holy name, Jehovah, for this, Father, that you have taken us. We thank you for everyone that has assembled here today. We thank you for everything that we have heard. We thank you for the discussion that we have had. My Father, I thank you for enabling the governor
despite everything, for giving her the energy to forge forward. Father, we pray that you may enable us, God, to have unity in the county government of Meru, so that we can work for Mwananchi and so that we can make Meru happy. Jehovah, we pray that everything that we have discussed in this meeting, that it may help Kanaka Meru. We pray, my God, as we part ways, may you, Jehovah, come safe and sound, and give us the energy, continue working for Kanaka Meru, for the grace of thy. I pray this short, believing and trusting in your name. In Jesus' name I pray. Amen. Wega.